Assalamu alaikum урматтуу кыргызстандыктар жана YouTube көрүүчүлөр. Сиздер менен биз бүгүн Универсал базары Ноокат мал базарына кирген жандыктардын баарын бааларын билип берели. Андыктан биздин каналга катталыңыздар. Биздин каналды биринчилерден болуп көрүп жаткан болсоңуздар, сөзсүз подписаться кнопкасын басыңыздар. Бүгүн Ноокат мал базарында көптөгөн жандыктардын баары арзан дейт, эл дагы аз бүгүн. Ошондуктан биз бүгүн азыр баардыгын ушул видеого жайгаштырганбыз. Аттардан баштасак, бээ жана колундардан баштасак кеттик анда. Жашы канчада? 5 жаш. 5 жаш. Көрүшүм керек болду. 74. Улагы барбы жокпу? Улағы жүгіруші гарантта. Мен өзім қой берем. Шул улаққа кірген. 70. 3-4 жол чаптықта минип чыққанда. Баасы канча экен? Басы 200. 200 миң. Телефон номерлерди айтыңыз. 74 мың. 74 менен. 70-34. 70-34. 70-34 номерine байланышасыңыздар. Мен buradan. Men жибердим. Аткал элинде экен азыркы күндө, Ноокат районунда. Улақ қылып қой берсең атты. Баа болду? Болды. Канчага бербедиңер? 130. 130 миң бербедиңер. Аттын жашы канчада? Досум, жашы канчада? 3 жашар. Канча экен баасы? Баасы канча экен? Баасы канча экен? 150 миң? Телефон номер айтасың? 222 миң. 400? 400 экен. Ака, аттын жашы канчада экен? 6 жашар. Бою канча чыгат? 170 өтөт, а? 170 керек. Баасы канча экен? 300 миң. Kanal var mı ya? Универсал базары. Ne деген? Универсал базары. Телефон номер жарыялайсызбы экен? Канча экен телефон номер? 74 менен. 90-90-03 номер, а? Адрес кайерде? Адрес Караташта. Ноокат районуна караштуу Караташ айылында экен. Бир айландырып баспаңызчы бир оякпайга. 300 миң дейт мына. Kaçkar al bu lan. Баа болдубу? Канчага сурады? 160 миңге сурады дейт. Байланышып. Bu çavulgan mı? Улага чабылган дейт. 6 жашар экен, көрүңүздөр. Телефон номерине байланышка чыгыңыздар. Кичине бир оозун силкип, нары бери бастырыңыз ака. Жашы канчада? Нарыга. Жашы канчада? Канчасы? 3. Улага чаптыңарбы? Тай да була. 3 жашар тай. Канча экен баасы? 120 миң. 120 миң. Телефон номерди жарыялап коесузбу? Telefon numara. 708 milyon. 708 менен. 250 212 номерден байланышасыңыздар. Каерде адрес? Ноокат районуна караштуу Иссан айылы экен. Байланышка чыксаңыздар болот. Канчага баа болду бербедиңер? 95'e verilmedi. 95 берилбеди. Yaşı 3 yaşar. Ancak arkadaşlar. Салам алейкум. Аттын жашы канчада карага? 4 жашар. Улага чабылдыбы? Чабылбадыбы? Канча экен баасы? 200 миң.
200. Qanchaga baho oldi berbedinglar? 130 berbedinglarmi? Yaxshi. Telefon nomeringizni bilasiz? Bilsin. Telefon nomerini aytasizmi? 0755 nomeri. 87 10 20 nomerine paylaşacaksınızlar. Ve boluşu qancha satılışı? 150 eder pütö? Ha, pütö degan, yaxshi. Paylaşışqa chiqingizlar onda. Yaxshi. Yaxshi, bozorlarni berasiz, yaxshi sotib olinglar. Kim? Hay, erkek pulqachi bu? Erkek taylar ha? Siz tortilib aka bizga taydinni bozi kerak. Maç papaz berin kaçtan. Hozir jinmaysangiz o yoqdan qo'shib tortib qo'yaram bo'lsa. Qancha ekan bozi? 70 kam. 70 ga bor bu. Bir yasharmi? 6 oy. Qanchaga berbedingiz? 60 kam. Evet. Yaxshi almaysangiz kelishdi. Telefon nomeringizni aytmaysiz ha? Bosh tortasiz. Yaxshi. Aka taydın pulu qancha ekan? 70 mi? 70 mi? 70 mi? Bugün paylar, fikir paylarını basın. Sizdeki qancha? Narxı yo'q. Satmaysiz. Bekar bo'lsa beririz kesin, ha? Aka taydın yaşı bir yasharmi? 4 aylık. Qancha ekan bosi? 100 ming ekan bor. Bugün o'ta qimmat aytishdi. Aka taylarning bosi qancha ekan? 40 ming degan. Mana akam kelishtirib aytdi. Bir yerga jetelag ha? Yok ulan. O'tgan bu. 40 ming ekan bor. Aka tayning bosi qancha ekan? 34 ming. Ona 34 ga satıldı. Ne ko'pi? Yok Ko'k bana. Var, aylanib var. 34 ga sotilib turibdi. Yaxshi. Yaxshi ko'k. Ya taydın pulu qancha aka? Aka taydın pulini aytmoqchi. Hiç kim so'ramayapti. Ya o'zingiz aytasizmi uncha deb? Yigirma olti ming berib beribdi. Yaxshi. Qancha ekan buni puli? Qancha ekan? Bunu 18. 18. 26 18 kalktı. 18 ga ana. Sını yaxshida buni naqdlari o. Endi qashqasi 5-5 ga chavish kerak ha? 5-5 ga ketadi. Ketadi. Enesini niye tacılagan? Bo'ldi, ber. Qanchaga? Ber. Qancha Bo'ldi, jarim beradi. Ber. Yo'q. Jarim beradi, bitdi, soda bitdi, beklas. Ber, ur ber. 16500 ga so'radi, mashtaydi. Ber. Yo'q, 16 jarim beradi, bitdi, beklasın. Uyku yanında qo'y. Ve soda. 16500 ga ketdi Bu anı mashtaydi. joluna ko'taraver beginde özü orza. Taylar qanchadan mudat bo'lsa aka? Qanchadan ekan? 22 alıp durma. Lan 22 oldu. O nargında. Hava qancha oldi taylar puli? Aytsa kerak. Sizlar qo'shilmaysizlar, aytavering. Sodalaştık gene. Taylar 20 mingdan so'raladi, bermaylar ekan. Biz torpoqlardan olsak hemen. Ya qancha ekan turpoqning bosi? 25 ming. Mulg'ach erkakmi? Mulg'ach. İşler yaxshi. Rasmi? 25 ming. Qanchaga berib aytasiz? 25 milyon biraz. So'radi u? Qanchaga berib aytasiz? 22 jarim. 22.500. 25 ga so'rab berib aytdi. Sizniki qancha ekan akam? Erkak turpoq. 25. Bog' oldi? 22.800. 28 berib aytdi. Yaxshi. O'zi tapqaysiz bu. Mana akam bosi bu urg'ochi. 30 kam var. Torpoq 30 ming kelmadi. Bog' oldimi? Oldu. Qancha berib bering? 24 kilo. Yaxshi.
Assalomu alaykum aka, qanday ishlar yaxshi? Qancha ekan bahsi? Qancha ekan turmoqni bahsi? 40 ming. Kelishtirib aytsangiz. 40 ming. Yaxshi. Qancha ekan erkak turpoq? 30 kami var. 30 ming kemi var. Yaxshi. Ya Gunacım boğaz mı? Ha? Erkek kaç oldu bu? Lan kaça aldım? Qancha ekan bahsi? Qancha ekan? 35 km. 35 ming kemi var. Boğaz Gunacım. Bakalım erkek turpoq qancha ekan bahsi? Har aka. 40 ming kemi var deydi. Qanchaga so'radi bermadingiz aka? Her 45 mi kaldı? Bog' oldimi? Sonra 37 kaldı. 37 ming berdim. Qanchaga olib turishni? 33 ming olib. Qancha ekan turpoqlar? 35. Narxıcha? 50 ming. Erkakmi? Yaxshi. Aka, Gunozning yashi 1 yashar, ha? 1,5 yashar, ha? Cheki borib qoldi-ku. İki var mı? Eki borib qoldi. Qancha ekan puli? 40 ming. Bog' oldi-ku. Bog' oldi-ku. Qancha qo'yib berdingiz? 35-36 qo'yib berdim. Buna sarı Gunozning qancha ekan? Kimdan? Qancha? 40 ming so'm. 2 yashar, ha? 1,5 yashar. Birde tug'anliq o'xshaydi, ha? 40 ming so'm. Qancha qo'yib berdingiz? 35 ga berdim. Yaxshi. Gunozning bahosi qancha ekan? Başı, Gunozning bahosi qancha ekan? 38 kami var. 38 ming kemi var. Qancha qo'yib berdingiz? 35 ga. Siznikichi? Benim şu 34. 34 ga. Berib berdingiz? Yo'q. 40 deb turasizda? Yaxshi. Qaysi kanal? Universal bozori. Hemen asfalt yapalım. Hozir. Hatta hozir. Sonu balasi men qancha ekan? 130 ming. Balasi erkak ekan, ha? Qancha? 130 ming. Qancha berib berdingiz? 110 ming. 110 ming berib berdim. Neler var? Boza ilmiyor. Gunozning o'xshaydi bular? 1,5 sharmi? 1 sharmi? 1,5 shar. Qancha ekan bu pul? 35 lira. 35 ming. Qancha berib berdingiz? 38 lira. 32 ming berib berdim. Yaxshi, bozoringiz bersin. 36 da adam. 36 ming otasan. Qancha berib berdingiz? 33'e böyle. Birde tug'ib tura? Yaxshi. Gunozning puli qancha ekan? Ha, 100 ming. Qancha berib berdingizlar? 83'e ver. 83 berib berdim. Hayatta baka kuvvet. Yaxshi. 40 ming 500 dan berib berdim. Aka, Sonuyding puli qancha ekan? 45 ming. Balasi yo'q ekan, ha? Qachon tug'gan? 1. Yaxshi. Aka, turpoqning puli qancha oldi? Qancha oldingiz? Sotmadingizmi? O, Sonuyding puli qancha ekan? Sonuyding puli. Ya sizniki? Men sağın emas, men bo'g'izdi. Bo'g'izmi? Gunojim men. Qancha ekan puli? 45 ga oldingizmi? Deb atam, deb. Gunozning puli qancha ekan? 40 ming aka. Qancha berib berdingiz? 35 ga berdim. Yaxshi.
Qancha deb turgan pul? Qancha dedingiz, şef? Bunu 42 bin tane var. 42 mi? Qanchaga so'radi bermadingiz? 35 ga bermadi. Yaxshi. Yo'q, buni o'zining puli qancha ekan? Pulu 40 k var. 40 ming bor. Qancha bermadingiz? 30 bin frank. 30 ming. Yaxshi. Qanchani tug'an bu sonu ya? Ekin tug'an bor. Sütni yaxshilab beraveradi, qancha beradi, qanday beradi? Ana malçı mı? Hozir bermaydi süt, ha, balasi yo'q. Hazır. Az boz. Bo'z. 6 aylık boz ekan. Qancha ekan puli? 60. Qancha bermadingizlar? 47 ga berdi. 47 ming. Yaxshi. Çok cho'ng edi. Bugun bozor qiyla jo'ndi ekan, ha? Solishni bo'la boshladi. Qancha ekan puli? 60. Qanchani tug'di? Birinchi balasi tug'di. Sonu ikindan ekan. Bovulto. Qancha va puli? Qancha? 4 tug'an dedi, 70 ming bor dedi. Qancha bermadingiz? 61.500 ga bermadim dedi. Yaxshi. Do'stim, sen sonuing qancha ekan? 60 kamı var. 60 ming var. Qanchani tug'an? Şöyle. Uchun tug'an. Qancha bermading? 53 ga bergan. 53 ga bergan. Yaxshi. O, siznikicha? Ular 70 lira var. 70. Yaxshi, bozor qattiq buzdi, to'xtat menimcha. Qancha ekan pulim mana shu? 50 lira daha 50. 50. Qancha bermadingizlar? 43 kilo da, 42 kilo da şöyle. 43 kun bozor ekan. Elden açtım 5 so'm. Bunlarning puli qancha ekan? Ular sonu derken bular, ha? 45 kam var. 45 mingdan kam bor. Qanchani tug'an? Birinci tuğan da köpek. Birinchi tug'an, barakallah. Qanchadan bermadingiz? 38, 39, 40'a yetip tursa vereyim. 40 gelse berib o'tkazsa, ha? Bizniki qanchani tug'ani bor? 2 tug'an. Qancha ekan puli? İçinde ham bor. O'sha menda ikkinchisi. Qancha ekan buasi? Olsa 35 değil. 65 ming. Qancha bermadingiz o? 56. Yaxshi. Ne var? Nesi var mı? Satılık olan. Malalı var mı? Ana. Sizlerden mi usul? Qanchani tug'an? Buna 3. balası. Turpoq bilan, ha? Turpoq erkak burg'achi. Burg'ach. Qancha ekan puli? Qancha? Bosi qancha ekan? Qancha oldinglar? Qancha? 56.500 ga oldim. Turpoq urg'ach ekan. Sütü menimcha juda yaxshi bergidek. Yaxshi. Juda jo'ndi bugun bozor. Sizniki qancha ekan sonu? Bo'z. Qanchani tug'an bu qadar? Dehqonchilikmi-chi? Oldingizmi? Qancha ekan bosi? 53 ga oldingizmi? Yaxshi. Siz tartib aytam, mol tartdim. Oy bozorga o'tib ketamiz. Boshqalar kimdan? Bozg'asorlar. Esi yo'q bu. Anaqda olsa kerak. Aka, sonular qancha ekan?
75. 75. Mınaçı mı? Birinci tuğum okşayt ha? Ya satıldı mı lan? Kançaga pişti mi lan? 49 bin gibi. Torpağı bir aylık eken ha? Torpağı urgaçı. Erkek eken torpağı. Yaxşı. Bu özden tatlı var. Ya öz. Yaxşı oluptur. Pela jöndüken ha bugün bazar ha? Jöndüken bugün bazar. Ya algana da biz var mı? Biz koy bazarda ulantabız. Aka koçkorlar kança eken bası? Üçöğün 70 mi dediniz be? Eki tişler mi? Eki tişler. Üçöğün 70 mi? Yaxşı. Ya aslında koçkorlar tartımdagan basın bilbey kaldım. Kimden eken sizlerden mi? Bizden Tandagan kançıdan? Yok, 12.000'den tanıdım. Ne kimden? Markasıça? Markası 9.000'den. 9 bin. 8 binden bire turanları var mı? Arasında var ha. Var ha. Koçkorlar içe soğuk koylar bu. Koçkorlar, bekleyen kılıçlar. Onu kimden vermeydi aslında. Yaxşı. Bekanına 20 kuruş. Koçkor kança eken bu az? Koçkor 13 bin. Oz koçkorlar da var eken soluğan balık şey. Daha barla koçkor var. Kança eken bas? Arkada 20'dan 15 geçiyor. 20 binden 15 bin lira. Yaxşı. 10 bin de 10 bin de var. Koçkorlar bas kança eken? Kança etiş mi al? Tek işte bu. İyi gitişler. Kança eken bas? 25. 25 mi? Senin kança eken koçkor ey? Ha? Ha. Hay. Ya sen 10 bin lira sana. Yaxşı. Aka siz kançadan beri verdiniz? Kaysını? Bunlar şu aktı. 17 yarım iyi oldu. 17,5 bin aldınız be. iPhone 7 yarım oldu. Para açandan ilgisi. 18 oldu. 19 oldu. Baş 20 ader aldı. Yaxşı. Ben koy be. Ulan kimler eken koçkorlar? Siz beyesi. Kançadan eken bası? Bası arkanday. 50 bin son. Buna 50 bin son. Buna o. O ona çekede geçe. Şirkete gelse hem 45 bin son. 45 mi sen? Buna kança aldınız? Siz satasız da ha? Kança mı al? Burası 35 bin. 35 mi? Yaxşı. Bunlar paroda qanday oqiladi? Bunlar mı? Bunlar Gisar aralashgan qo'ylardan o'zi qo'ylardan Kisar aralashgan. Siz qayerdan bo'lasiz? Shuni o'qatdi qilamiz. Qo'qondan. Kelmandan bo'lasiz. Aybekdan. Aybekdan bo'lasiz. Sizda ko'p bo'lsa kerak hamda kisarlar. Qovadi shu oqillar. Oxirqilar. Bunda bugun sotib berasan? Buyursa uyga ketadi o'xshaydi bozor bitib qoldi. Bunda telefon nomerini aytыңыз onda. 72 bilan 72 bilan 45 45 88 12. 8812 nomerine paylaşırsınızlar. Noqatda adres ha Aybek'te. Yaxşı. İşler yaxşı mı qaraka? Qo'chqor, munosh qo'chqor qancha ekan bas? Besh yo'q bu. Qanchaga? 56 binga. 56 mingga? Ha. Hozir 56 mingga sotibdir. Yuritdimi? Qancha ekan qo'chqorlar ekan? Neyse, aytishdan bosh tortdi. Bizlar dinine gelmey qoldi. Ya bu so'm qancha oldu bu bosi? 55 kaldı. Torpaq erkek burg'ach va? Burg'ach 55 kaldı. Yaxshi. Ya qo'chqor senami? Biz mana shunday jinniktayız. Noqatma bozorida olduk bugun. 30-chi, to есть 30-chimiz.
4 октябрь 2020 жыл шайлоо күнү. Мен силерге кыскача кайрылып кетейин. Кыргызстанда башкара турган, Кыргызстанды өнүктүрө турган бир жакшы талапкерлерди шайлап алышыңыздар суранат мен. Андыктан биздин каналга катталып ой пикирди комментарий калтырыңыздар.